Nikad nemoj motivirati svoje ljude. Kao lider ne želiš se naći u situaciji da motiviraš ljude koje vodiš. Kad su mog mentora Johna Maxwella jednom pitali kako da motiviramo ljude, on je rekao tako da zaposlite motivirane ljude. A gotovo svi novi lideri prave tu grešku. Misle da moraju motivirati svoj tim i onda u to ulažu hrpu energije i vremena, a to vam je ljudi uzaludan posao. I dugoročno donosi puno više štete nego koristi. Motiviranost, inspiriranost, taj unutarnji drive i svi ti ostali osjećaji koje jedan član tima mora imati kako bi bio ono što mi zovemo high performer, to su i dalje samo osjećaji. Osjećaje ti ne možeš trajno kreirati u drugima, ti ih možeš aktivirati trenutno i čim se udaljiš, dakle čim ne ideš sa tim svojim ljudima kod klijenata, ne prodaješ s njima 8 sati na dan, ne radiš bok uz njih, dakle čim nisi stalno na vezi s njima, ti ljudi gube motiviranost, gube drive, gube inspiraciju, gube sve. Kako bi netko bio zaista high performer, on mora sam kreirati svoju unutarnju motivaciju, mora biti sam iznutra inspiriran, imati drive, želju za rezultatom. Ako ti to radiš za svoje ljude, to je znak da ti nisi u liderskom identitetu i da nemaš lidersko samopouzdanje. Zbog toga ćeš se s vremenom ako iscrpiti, bit ćeš preopterećena, stradat će ti zdravlje ili ćeš jednostavno svako malo puknut pod pritiskom i pokazivat ćeš neku svoju stranu koja ti se ne sviđa i ljudi će zbog toga biti zbunjeni, otići će na neko drugo mjesto. Tvoj posao kao lidera je da radiš na sebi, da se ti oslobodiš tih potreba i ideja da sve moraš raditi za svoje ljude i da ti izrasteš u pravog lidera iznutra. Dakle, tvoj posao je da ti imaš unutarnju uzemljenost, jednu visoku razinu svjesnosti da možeš prepoznati i voditi one ljude koji već imaju tu unutarnju vatru, dakle koji su već motivirani, imaju glad za uspjehom. Lider ne može stvoriti vatru u drugima, ali lider može iskoristiti vatru koju čovjek već ima u sebi da ga zapali za jednu zajedničku viziju. Odličan član tima mora imati tu glad u sebi i mora u tebi vidjeti osobu uz koju će moći uloviti puno više i brže i onda nema nikakvih problema s motivacijom.